Ljudi, sad ću jednu našu autorsku. Potreba nam je vaša puna podrška. Pa sad ubacite žetone, vožnja počinje. Nema potrebe da budeš kraj mene, nema potrebe, nema potrebe da gubiš vreme, nema potrebe, nema potrebe da trošiš sve trude, nema potrebe, nema potrebe jer uzalud je sve, nema potrebe, vidiš da sam lud, spakuj se, idi bilo kud, vidiš da sam lud, sve, vidiš da sam lud, spakuj se, idi bilo kud, vidiš da sam lud, sve, uzalud. Drago društvo, meni uvek pripadne ta čast da vam kažem ko vam je večera svirao u bendu Rezervni plan. Sa moje leve strane, čovjek koji je napisao sve tekstove sa našeg prvog albuma, kao i mnoge poznate hitove. Tek je 12 sati, nešto malo Labuđeg jezera, moj Ivan je pobratime Mio, bas gitaru vam je svirao Vladimir Mandić Manda. A sa moje desne strane, naša beba, neko ko nam vadi prosek godina, sa njim smo 35 godina u proseku, sviraj majstore! Solo gitaru vam je svirao naš ljubimac Aleksandar Aca Travica. Ljudi, a za bubnjevima najbolji automehaničar u gradu Pančevu, bubnjeve vam je svirao Zoran Galović. Ljudi, a za klavijaturama, jednom rečju, maestro klavijature vam je svirao Bojan Ilić. I večera za vokal sam se pobrinuo ja, Bojan Košić. Ljudi, red je na vama da malo pevamo zajedno ovu našu pesmu i to na način da mi otprilike pevamo ovako. Nema potrebe da budeš kraj mene, vi pevate. Nema potrebe, nema potrebe da gubiš vreme, da čujem. Nema potrebe da troši se trud, nema potrebe jer uzalud je sve,